पाउसे युमफम मरुब पाउ खराब तौजरी लाकदौरीब लिसिंग अनि कुनिथोई स्टेट असेंबली मिखल मरी लेना एनपीपी पोरम यारपा होख्रे नूरुल हसन एनपीपी द याउख्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी कुन कुनमंगा द मेरेप थादोकदौरे हौकिबा इंग लिसिंग अनि तरागा तरेत पांगथोकिबा तरामथोई सुबा स्टेट असेंबली की मिखल द एमएलए मरी कादुना बीजेपी न लुसिंगबा सुंगसिनबा गवर्नमेंट असिदा याउरिबा एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी ना इंग लिसिंग अनि कुनिथोई की आंगनबा सरुकदा पांगथोकपा याना लैरिबा तरागानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की नमकता पोरम जातबा हौबगा लोइनना मिखल असिदा मखोइना माइ पाकनि हाइना खनचबा मिसिंग पार्टी असिदा लौचनबगा लोइनना पार्टी सिगी मरुइबा थौदांसिंग सिन्नबसु औख्रे इम्फाल ईस्ट के खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द मेरियप ओइनबा थौरांग तौरिबा शाइख नूरुल हसन नेशनल पीपल्स पार्टी द यावबगा लोइनना ngasi पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट एंड काहिसन ऑर्डर अमा थोक्तना महकपो पार्टी असिगी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइना हाखरे शाइख नूरुल हसन जुन कुंद नेशनल पीपल्स पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ओइरिबा कॉनराड के संगमागा गुवाहाटी द उनदुना साखंग माइ खंगनारबा मतुंगदा ngasi पार्टी असिगी ओइना स्टेट के सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की फामासी बिराखिबने कॉनराड संगमागा नूरुल हसन को उनखिबा अदुदा कॉनराड संगमाना पार्टी असियना मपांगल लैबा पार्टी अम ओहेनबगा लोइनना लाकदोरबे इंग्लिशिंग अनि कुनिथोई की स्टेट के असेंबली मिखलदा हेन मिरे पुथोकपगा लोइनना माइ पाकनबसु होनबगी थौरांग थाउसेल सिंग जामिननबा नूरुल हसन दखंगलखि हाइरे लाकदोरिबा मथंगी पार्लियामेंट इलेक्शन दसु मखातना एनडीए के गवर्नमेंट अदमक लैखिगने नॉर्थ ईस्ट की ओइना एनडीए का जामिननबा पॉलिटिकल फोरम अम ओरिबा नेदा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस असि अदमक लैबगा लोइनना एनपीपी सु फोरम असि के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी अम ओइना अदमक लैखिगने हाइबो वफम सिंह पार्टी प्रेसिडेंट हसन थमलखी हारे शेख नूरुल हसन बो एनपीपी की स्टेट की ओइना जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइन आपलकपदा मागना नोंगाइबा फावी आरदुना मणिपुर मियाम अमसुंग अवांग नोंगपुक मियाम के खोलाव कया अमतोइना पुखनाबा मदे रीजन असिदा लेरिबा इंडिजिनस पीपल सिंह की हक आगनाबगिदमक मागना असोबा थौदांग लौगनी हाइबा वफम समाना फंगदोखे नागालमरोमदा पार्टी असिगी यामना मरु ओइबा मिसक अमना पोकना फमदा हाई लाकदरबा इंग्लिशिंग अनि कुनिथोइ द पांगथोकदरबा तरागानी थोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखला सिदा पार्टी असिना सिंग अमसुंग तमगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंदगी कुनमंगा फावबदा मेरेप थादोकना होनागने हाउजिक स्टेट असिदासु पार्टी असिना हाउजिक लेरिबा तरामाथोइ सुबा असेंबली असिदा असौबा थौदांग लौदना बीजेपी ना लोजिंगबा सुंगसिनाबा गवर्नमेंट असे सेमखिबने मरमदुना हाउजिक पार्टी असे हेना मपांगल कंखटपगा लोइनना लाकदरबा मथंगी मिखलदसु एनपीपी ना असौबा थौदांग लौननाबा सेम सारगा लैरे माखा तरकपा अतोप पाउ अमदना ब्लैक फंगस तगी ऑप्टिक न्यूरिटिस ओलकपा थेंगनरे इंडिया खक्तदा नतना मालेम की अहन पॉइंट उत्तर प्रदेश की कानपुर सिटी की हेडलेट हॉस्पिटल द ब्लैक फंगस नापदगी लेंगदुना लेरंबनपा अमा ऑप्टिक न्यूरिटिस ना नारक्तुना मी तांखरे आइन एजेंसी की फंगबा पाउ अमना हाइवे पाउसना हाइ ऑप्टिक न्यूरिटिस हारिबा लाइना असि नारको मतमदा मिट की सिंगली नौरी सिंग पोंखटबा अमदि मिट उबगी मपांगन सोनथरक्तुना तमना तमना मिट तांगलकपने ngasi लाइना अनौबा सिना नाबा थेंगलकिबा कानपुर की म्यूई अदो हौकेबा निमित 15 रुंगी ममांगदगी ब्लैक फंगस ना नाबदगी लेंगलकिबने डॉक्टर सिंगसु नौना थेंगनरिबा लाइना अदुगी मरमदा रिसर्च तौबा हौख्रे वाफम असिगा मरी लेना हेलेट हॉस्पिटल की ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर प्रवेश खान आई कोविड-19 ना कुइना नारबदगी ब्लैक फंगस ना नारबा म्यूई उबगी नारबा मिट उबगी पंगल सोनथरकपा अनाबा के हॉस्पिटल असिदा लायंखरे अदमोइनमक ऑप्टिक न्यूरिटिस की लयुंग असिदी अदकी असिना आनबने हाइरबा लाइना असि नारबा म्यूई असिगी मिट की सिंगली नौरी पोंकटपा अमदे ई फमजनबल सिंग लायुंग सिंग जौरकपदगी मिट तांगलखे लायुंग असि इंडिया खक्तदा नतना मालेमगी अहनपु ओइगनी हाइना थाजनरे सानाबगी पाउ अमदा अर्जेंटीना अमसुंग चिली क्वार्टर फाइनल संख्रे अर्जेंटीना अमसुंग चिली कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल संख्रे ngasi anganbada sanakiba group B के मैचिंग द अर्जेंटीना ना paraguay अमा सोनोदा थोइके अदुगा चिली ना उरुग्वे का सनाकिबा मैच द गोल अममदा ड्रॉ जके अर्जेंटीना ना ग्रुप असिदा होमसो मैच सानाबदा paraguay अमा सोनोदा थोइदुना अनिरक्सुबा ओइना माइ पाखिबने ब्राजिलिया सनाकिबा मैच असिदा अर्जेंटीना की अमदा ngarapa माइ पाकपगे गोल अदु अलेजांड्रो गोमेस ना मैच की 8 मिनट सनखिबने माइ पाखिबा असिदा लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना ना ग्रुप ए द पॉइंट 3 फंगदुना क्वार्टर फाइनल की मफम फंगखिबने ब्राजील द कोरोना वायरस लाइसत की केस हेंगलकपदगी टूर्नामेंट असिगी मथंगी फेज बाबोक यावदुना सानारगनी हाइरे मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना हाई कोर्ट तक्सिलगने
mi tin ba mafam sing da marks uptabagi fine hojik chanriba lupa lising amadagi lupa samangada hantaba janbina ba high court da taksilagani aina Gujarat government na lathokre haukiba sahida court asigi suggestion da Gujarat government na file lupa samangada gi lupa lising amada hingadan ke covid pandemic ki hanba web kalingai mafang sahida Gujarat high court pi ke ba order da mi tin ba mafam sing da marks uptaba miyo sing da ki minimum file lupa lising ama lawna ba government da khangan ke madugi matung de state government na fine henkatuna aujek lairiba level asi yon ki bane state asida coronavirus case masik hengalakpadagi kumjali singani kungi August high court asina pikipa observation da marks na covid-19 ki mayuk to khwaidagi faba defense ne aike hojik state asida covid case masing am hantarakpadagi state government na hojik chanariba file lupa lising am asi tangkai antan bhonarak bane file lupa samga da hantaba hanbiu ain high court high janaba sem sananaba Gujarat ki Minister Bijoy Ropani na ningthauka nimit legal authority sing instruction pike Delhi amasung Mumbai ki hospital da COVID-19 ki vaccine kafkraba matungta unsa da sathatpagi case amuk thengnare tamthiraba laina amu oriba COVID-19 layeng bada pharaba matungta tongan ba fungus kamari laina ba laina naura amuk na badana tana misi mina yawbagi wathok marakasida Delhi amasung Mumbai ki hospital da COVID vaccine kafkraba matungta unsa da sathatpagi case amuk nauna thengnare ain agency ki pauna phangdokle Wafamasi Delhi ki Vasanta Kunst the best over 40 hospital ki dermatology department ki senior consultant Dr. Nidhi Rohata gina ngasi pau ki agency ko unabada phangdo ki bane ano bonsa sopagi laina asi jamna luba laina amadi oidi aina medical experts in comment pi aina Dr. Nidhi na pagdong ke amarom da Mumbai the best over dermatologist come hair transplant surgeon Dr. Sonali Kohalina vaccine kap kraba matung da tha ani ahmuk leiraga samkian batana tana unsa da sokpagi case taragani thoi muklak pathengna kre ana Dr. Nidhi ga unabada mateng pangbu ena phangdoke patient sing adugi maraktagi kharadi hanbu unsa da allergy torambadagi kona sathatpa nadragana khamdekbagi complication thengna ke hidak matam chana thaba amaso akhanaba layeng chathabadagi phibam phagalakpa yauri aina Dr. Kohalina makhata ke UAPA gi case amada NIA na Akhil Gogoi equit tawgre Citizenship Amendment Act CAA ki mayukta sathake pa Pradesh thingamari lainaba case nida thengna riba jail da leiba Krisak Murti Sangram Samiti KMSS ki leader Akhil Gogoi leba ko bonamita case amaga mari laina Guwahati da leiba NIA ki special corner ko tawkre jail da laina Assam Assembly Vehicle da context tawkhiba lawmi singalu simba Gogoi haukiba thada afar Assam ki Safe Sagar constituency ki kake CAA ki mayukta sathagiba violence yawa protest singamari lainaba case ta mahakpo NIA court na equit tawkhibane lawmi singi lusingba asi tongan ba case singamari lainana kumja lising ani taraga mapan ki December ki jail da lerakhibane Gogoi ni mioi chatruk lom lusingduna economic blockade chathaki aiba marhalda mahaki mayukta case to file tawkhibane protest adu da saruk yariba singna police tanung na thaki amasung duty tariba police person ma thawdok adu da sikhi aina Gogoi bu marhal sikhi bane NIA na pariba atopa case amaloisin riba oibana Gogoi makhatana judicial custody da laikibane Sandmari case ta lawmi singilu singba Gogoi UAPA ki tongan ba section singi makhata charge kiya tawkhe Nakal amarom da sandang chenba maring khul ki khunja singla labuk da thabak suba chatpada athingba pire chairman Sandang chenba maring khulgi khunja sing ta tambak ta kumtuna labuk ta thabak chuba chatpada androgi khunja sing athingba pire hirama sida sarkar miyang changbiu aina sandang chenba maring village authority ki mekedi ki apel tawragre ngasi sandang chenba maring khulda pangthokpa pawgi mifam amada sandang chenba maring village authority ki chairman KV Motil haikibada andro amasung sandang chenba khul ani ki marakta lamgi sai na ba malaire masina maram oraga marin khulgi khunja sina patalen oiriba labuk ta thabak suba chatpada andro ge mioi kharan aki ekhang pidon thabak suba chatpa yaroi ain athingba pere hauke bajun taraga mapanda Imphal East ki SP Irilbung police ki OCM sung andro PS ki OCina sandang chenba marin khulgi khunja sing labuk ta kumduna thabak suba chatpada andro ge khunja sing athingba piri bado handokle aina khangalak padage hauke batang kunmathogi ayupung nipal lom tabada khul asi khunja sing tampak lamda leiriba Masagi labukta kumtuna thabak suba chatki aduba thabak suringeda andro paringthel khungi mioi khara laklaga thabak suba yaroi andro khulgi khulakpa yauna lawkiba athing balokthokpagi warep adu chanaba yaroi haina mafam adu da thabak suriba khunja singba kudakta chatkhina ba khangalake
aduma mafam aduna ngak senaba leiriba police person marirom aduna irang tholakpada maring khunjasing mafung phana protection piba ngamloidabana labokta thabak surambadu thadoklaga chena rakhe athingba piba lakiba anro khulgi miosing aduma kutta mi siba yaba nongwai paibana singbu ui maring khulgi khunjasing hinjagi tawdok sing makhata na thogan ba pamde masing mana khul asigi miosing jariba makai hinja thoktana ba aiduna fatharaga lakhibane adu bhaujik asi nogju tha lakpagi logu singu tonaba matamne haripa matam asida logu singu tohodrabadi khunjasing kari jaga doribano maramaduna anro khulna thamliba athingba adu lokthok piyo sarkar gi maikei dagi suhiram asida miyang changduna athuba da masigi warosin ama purakna bkhona biyo loina na marin khulgi khunjasing bungak piyo senbiyo aike aroi content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau damjariba manipur local news youtube channel amadi facebook page asidaki yang biru pun nampak pathaga sari channel asina tomda kanarabadi subscribe to be driven subscribe to be like and share to suka bi ko nampak po abakhana thaga sari